Hatu pia Free Fire bat mare so gumba pin poi sa la shem snam namar bakasuki palat te pe jang ni ka jinga fer ka ni ka way before hasra bat kene after hadin mo ka jinga fer ka jing Stet bat ka jing suki philaban itu iling ba ka video gum tu la pan ka proof te welcome iba rambu ni Hikai pikat ba ila iba rambu ka jing ngoret bada kamen sim bas ngutana de pi parlok bi jing iba rambu baro in Hikai iba rambu hang ni mo kat ba inang ai kat la ka sap jing iba rambu kat ba inang iti barambu te ning kong penyan pri kini ki skill bangate bangan persang kini ki skill hatu kaya rap ne mo bayang abangan pen Stet ya kata jing lekai ni ke jing mare jonga hang ni po game hatu kaya ka improve lem hatu ka don nem ka jing rap ki skill mo penyan pen EP ki shotgun ki trikam bet barok mo ngan persang am kini ka shotgun M590 ka bumut ngan bat glue wall penyan mare da tu shotgun mo ngan mare khalap up khendiat ka tu ka second sun saw light to yai ngan pen be da proof bat ngan bat ka shotgun hatu ka sukina ka Stet mo yai pe namar bangan sapni pe yang tupi kanu ka jing suki pi la yo i healing ba ka video ngala pen ka proof barambu tes akan mawan ya follow akan mawan page ke Instagram jeung barambu mo akan mawan page ke YouTube jeung barambu rambu ke CFF but akan mawan subscribe dan follow mo te penyan pen i menta kumnu ban pin Stet khendiat ngan pen i khendiat ngan kente ni skill meningkong kan de ke kili bar pinde uni corolines u kerteng corolines mo ni karakter kili penyan pen itu kili nairi lada pimdon lada pim Kwah bante nairi sialap yarap ban pendap snam lara pita gluwal mo labat lani pila bante duni Joseph mo Joseph karakter ngati ngamdon uni Joseph tengam Kwah hira ngam juk kamlin te reida kan ni rabun ni Joseph lada pite penyen pri karakter kumnu ulang mo penyen ngam kada sepo hano itu Joseph ini pejuni Joseph la pila bante ini Joseph lada pi Kwah ban kampen Stet renga ngate bin nairi kili bat correlance bar ini DJ alok mo pehang ni ngan wat ini karakter correlance de tu babat so don nairi ngan te nairi bar hang ni ngan te na DJ alok namar ngas tanat be ban la kai DJ alok namar ngam Kwah ban le tu mo shul kai sung tanat be barambu la kai sung tanat be kutangi game teng ni la kai sung tanat be te hang ni pe pi haban penyan pen isa uni mo piap te uni u balong gom plus uni pi ini plus uni plus balong gom ding pna uni rim de ding pna wat jukron tama baklai barambu te u de tu plus mo plus ban hil kemudian ban penkot ban penkot ber ban penkot ban yarap ki dos re tu syara ban pendon utu HP mo penyan sa start yang ni pat prinsai yang ni tu kala improve nem kata ka gameplay jong barambu tu kala ham Stet nem kata ka gameplay mo pejang ningan pen ibe direct bangamare kenangan nomba mi ka por jong pi porok be jong barambu barok mo hang ni peja pi make sure ba pintir uni speed buff pi itu ujuti rong saw pintir itu tit ke shotgun batang tu pila yo i pej kala ham Stet menta pi kala ham Stet ka gameplay kala ham Stet pej kala hamare be la mare wood kam simpor show san post nem mare mo tapi siat ugang kam tu pi pila bantalan haju kali rupi te yang ti tang kum tu ngatrai kala biang parlok te lada pidon ginu jing don kam pila ban koli barambu pej barambu dak sengit jang ni rei layap no sha headshot nak kencang la le tu ti gang tom lilai to tidak pi Kwah man le kai badi barambu pila ban teks barambu Instagram la ni pagi ki stream jong iba rambo idang ban le ni sakmat bat ka tournament sakan mau bagin ya jon katu ka tournament basang iba rambo sampai Instagram ngai kerteng rambo ka CFF tinggi le kai be jing sing tanat jing sing uri tangkat ni tu beli terad dan kerku kedo epi ku beli shibun ku beli jarang sakan mau ban ya follow ya subscribe mo.